Kiedy co prebar zrodzi, već ma nisku cenu. Teraz veliki produkovatelji kajsoh ne znaju komu predati to ovac. Kupci možu vyberati i izbivati cenu. Generalna cena je između 40 i 60 dinara na veliko, dok ja smatram da je to jako malo, jer sa tom cenom se proizvođači jako teško uklapaju u računicu, s tim da je nenormalno rodila, pa možda količinom nadomeste tu cenu. Ali veći problem od toga što kupaca ima jako malo i prohtevni su. Može im se da zahtevaju da kajsija bude to kvaliteta koji oni žele. Naščastie za firmu Arbis, oni za to ti roky, jak produkujú kajsi, už zdobuli z tajemných kupcoch, tazo s plasmanom, jak varal agronom Begovič, nebudú mať problémy. Najväčšia časť plodov zakončí ukazaniem za paljenku, ta, jak nam hovorili toti, co še rozumia do paljenky, tot rodni rok na dopoljni podli roky, ktorý sigurno budze išće, bo kajsi dobre zrodza otprilike každý 4-5 roky.